laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. لا رب سواه ولا إله غيره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن النوم نعمة من نعم الله عز وجل امتن بها على البشر، وهو أيضا آية من آيات الله. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. آيات لقوم يسمعون. ولذلك المؤمن لا ينام غفلة، وإنما ينام تعبدا للتقوي على طاعة الله. إنه ينام ليقوى على الصلاة في جوف الليل. يتي الله سبحانه وتعالى قالوا الله وجمع نلرم لنتنيرو جديدي wonande on faalaɗo anditude ko laawinomo o waɗali o heɓɓito ɗum ɗo e laawade. Wonande on faalaɗo jarnude Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗin. Ɗo seedo ala reweteɗo e goonga siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala, ala jeyɗo tagore nden siwana kanko, ala reweteɗo goɗɗo gomo wonamo. Ɗo seedo nelaɗo meɗe Muhammad bun Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, o ko jiyaɗo makko wana kafidiɗo makko, ko nulaɗo makko mo o suɓi o nuli no jeeya e makuji maɓɓe kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɓe maaki noka aljanna cuuɗi siɗa ɓaawo majji haray ɗa suti nder, siɗa nder majji ɗa suti ɓaawo. Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴini ɗin ɗon cuuɗi maraniiɗi wonande waɗɗo ɗiɗo tati, ñamminɗo ñaamete saaki salminaandu juuli jemma sanga yimɓe ɓen ɗaani. Yo Allah juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ha dalgal daro. ɓaawo ɗum jiyaɓe Allah, miɗo wasiyo hoore wasiyo on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala. Anden haray Allah subhanahu wa ta'ala nemaji makko ɗi o nemini e dow min ɗin no ɗuuɗi. ɗiɗo nemaji makko kadi ko waɗi ɗi fuu ko fiye e yettumo, fiye e rewirmo, wana fiye e yeddirmo. harayno jeeya e nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala neminiri en, nema ko wi'ete kon ɗoygol. neɗɗo mo anda o sikka e ɗum ko waɗira ko fiyo bone, fiyo puyɗe, fiyo neɗɗo on acci jokkugol soobe. bal ngol ɗo ɗoygol
ko nema mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi fiye waɗugol wasila e goɗɗum goo. Yaɗano fi goɗɗum wana yaɗano fi puyndan. Ngol ɗo ɗoyngol ko aya ko mande e mandeji holluɗi Allah subhanahu wa ta'ala no woodi. Himo hattani himo wawi tagore nden kadi. Ko waɗi ko kanko tu wawi muɓude fuu, ko jangi e ko janga, ko laami e ko laamaki, ko mari e ko ala, ƴetta fo naada e ñakka ɗannina. Tawa goto ala wonɗo e memminade, ko kanko tu wawi ɗum. Waɗugol ɗum no holli subhanahu wa ta'ala no hattani mo wawi. Idan haray ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo on o ƴettay o nema ɗo o gollitiramo, o yettiramo Allah subhanahu wa ta'ala. Nemaji Allah ɗin no ɗi foti fodde, kun kala no woodi no yettirta Allah subhanahu wa ta'ala e makko. Nema gite ɗen no woodi no yettirta Allah e muɗum. Naawigol ton Allah jarama. Nanɗe ɗen min kala ko Allah waɗanma e moƴƴere, himo waɗi kadi ko watta fi yo won a jarnimo nden moƴƴere ɗon. Idan ngol ɗo ɗoyngol julɗo on ngol waɗiraka fi yo o ɗaano ɗoyngol welsindare, ɗoyngol puyndan, ɗoyngol neɗɗo mo mara haaji. Bal ko ɗum waɗira ko fi yo neɗɗo on ɗaano ɗoyngol dewal. Se wi ɗoyngol dewal bi maana fi yo neɗɗo on sembinor ɗoyngol ngol fi yo wawa wadde dewal. No woodi piiji ka nder diina, hinaaɗi diina si wana si anniye ɗen moƴƴi. Si anniye ɗen moƴƴi ɗi wonte diina pasque ɗi wonte baraji. Ñaamugol ma e yargol ma siko tun wonɗa e ñaamude, ɓay ñaamugol ko tagaɗa fi ñaamugol. Ko wonɗa e yargol ko ya yaru tun ɓay ko ɗum tagaɗa fi mum. Sa a ñaami kadi woni ka aduna ɗin fof amara baraji fof. Sa a yari jaramji woduɗi ɗin fof amara baraji. Kono se a ñaamiriɗi fiya a wawa wadde dewal e dewe Allah, haɗa hande kadi ñaamugol ma ɗum okkete baraji. Idan ngol ɗo ɗoyngol ko non ngol wayi. Si tawi ko wonɗa e naatude ɗaano ko fiya a heɓu doole, immagol rewa Allah subhanahu wa ta'ala, haray ɗoyngol ma ngol ngol yettini. Imana ɗoyngol neɗɗo julɗo on no hani wa'ude wa ɗoyngol oɗo soferjo. En andi soferjo si yehi ha ronki o ɗaanoto ko honɗum ɗanninimo ko fiyo o wawu yahude, fi watta o waɗu masibo ka laawol. Idan an kadi ɗaanagol ma ngol tawi ngol mari honɗum faalaɗa e maggol, wana ɗaanagol tum ɓay amara haaji. Idan ko yo neɗɗo on ɗaano fiyo o sembinor ɗoyngol makko ngol, immago rewa Allah subhanahu wa ta'ala e nder oɗo jemma. أيها المؤمنون، وها هي باقة عطرة من آي الذكر الحكيم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي توضح فضل قيام الليل وتحث عليه. إنه أول ما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد وصف الله به عباده وقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إنه من صفات المتقين. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: ففي صحيح البخاري في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فيه دليل
lima ittafaqa al-ulama'u alayhi anna tatawwu al-layli afdalu min tatawwu an-nahar. ko ane gomɗinɓe haray buy e yimɓe yurniɓe ka islamu ɓe naataali ɓe sikkay juulugol jemma ko e suumaye hatti, horugol ko e suumaye hatti, moƴƴagol e yimɓe ɓen ko e suumaye hatti, moƴƴugol ko e suumaye hatti. ɗum ɗo ko yimɓe yurniɓe ka diina ɓe naataali nder ton jogiiɗe sikke ɗo. moƴƴugol maɓɓe ngol fuu e moƴƴingol maɓɓe ngol fuu ko si suumaye darike ɓe moƴƴa haa suumaye lanna. si suumaye lanni ɓe sikka hara moƴƴugol ngol lanni. haray ɗeɗo dewe ɗe waɗɗen e nder suumaye fuu tono Allah subhanahu wa ta'ala la jaɓan en ɗe welsindareji ko waɗɗen e mum ko yo yaafano en. kala dewal ngal waɗɗen e nder suumaye alaa ngal tawata ko ɗon hatti. horugol ko hoora kon e suumaye, horugol suumaye on ko farilla kono naa e suumaye tun hoorete. naafugol jemma e suumaye ko sunna kono wana e suumaye tun naafete jemma. wa kadhalika reenugol tere muɗum ɗen e reenagol e lorrugol yimɓe ɓen ɗum naa e suumaye tun. ko ɗum ɗo julɗo on ɗaɓɓira yo o wonu e muɗum gurdam makko ɗam fuu hara wana e suumaye tun. idan no jeeya e dewe heewaɗe acciteede heewaɗe welsindeede e muɗum e nder galleji buy ngal ɗo dewal wi'etengal juulugol jemma. Allah subhanahu wa ta'ala ngal ɗo dewal o atti yamirde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam dewe ɗen fof. nelaaɗo yamira ɗum ado julde farilla, ɓe yamira ɗum ado horugol suumaye, ɓe yamira ɗum ado ittugol zakka, ɓe yamira ɗum ado hajjugol. ɓaawonde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam qur'ana tippi e maɓɓe ɓe arti ka suudu maɓɓe hiɓe suddi suumi hiɓe wondi e kulol mirin ko ɓe yi'i kon Jibril. kono Allah subhanahu wa ta'ala noddi nelaaɗo noddiraali ɓe inde maɓɓe nden kadi noddiri ɓe sifa mo ɓe woni e mum on andingol ɓe himo andi ka ɓe woni Allah no andi ka ɓe woni ɗo himo andi ko hono ɓe woni. o wi ya ayyuhal muzammil, ko ayyo waaliɗo suddi suumi, qumil layla illa qalila, juulu jemma on si wana seeɗani, nisfahu aw inqus minhu aw zid alay, juulu feccere jemma on ma uyta e feccere jemma on ma ɓeyda e feccere jemma on. feccere jemma on ko lere jeego, ko uyti e feccere jemma on ko tataɓal ko lere nayi, ko ɓeydi e feccere jemma on ko tataɓe ɗiɗi ɗum ko lere jetati. ko ɗum ɗo nelaaɗo atta yamirede ɓe waɗi. nisfahu aw inqus minhu aw zid alay. ndaren himo firi ɗiɗo ka sakkitode simore to. idan nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe darani ngal ɗo dewal ɓe waɗi ngal ha Allah subhanahu wa ta'ala tigi o qirritaniɓe o wi mi andi hiɗa wadde ɗum ɗo an e woɓɓe goo ɓe wonduɗaɓe. idan nde ɗo julde jemma haray no hanani julɓe ɓen artugol e mayre, moƴƴuɓe feƴƴuɓe attinoɓe ɓen hadi so a imminoke e 3h 4h e jendude hakkunde cuuɗi ɗin ko qur'ananta no ñunci nder cuuɗi ɗin fuu. hande so a rewi e damal ollere ɗon si a nanay ko hito télévision ma musique haraka ka ɓurɓe wakkilade ɓen. idan Allah subhanahu wa ta'ala o sifike jiyaɓe makko ɓen ka suratul furqan homɓe woni jiyaɓe Allah ɓen. o wi wa ibadu rrahmani alladina yamsuna ala al ardi hawna wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama. o watti ɗon walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. no jeeya e sifaji jiyaɓe Allah ɓen ɓen ɓe no waala sujjugol e daragol bi maana rewgol Allah. ɓe waalay darade ɓe waalay sujjude rewgol Allah subhanahu wa ta'ala. o no jeeya e sifaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala sifi jiyaɓe makko ɓen. subhanahu wa ta'ala sifike yimɓe huloɓe Allah ɓen naata yoɓɓen ka aljanna no jeeya e golleji ɗi ɓe andirano ko aduna ɗo juulugol jemma.
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين بيدو يمبه هلو بالله بوني عند الجنة بوني اچاندي كنن بي ado be hewtude do hari ko moƴƴinayɓe goy bimana ado be iwde aduna be ara laakara hari ko moƴƴinayɓe no jeya e moƴƴereji maɓɓe ɗin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun e wonno no fanɗi e jemma on ko ɓe waaloto fanɗi e jemma on ko ɓe waaloto kon ɓe woni wadde bimana hari ɓe rewde Allah hiɓe juulude hiɓe du'ade hiɓe tuubude rutto faade Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum wonno golle maɓɓe ɗen e jemma maɓɓe idan se en ndaari e ɗi sifaji ɗo ko o sifi koko ɗuuɗa kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfiruna fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum piiji tati pet wana ɗiɗo tun fu woni dewe mo waɗi ɗiɗo tun acci ko heddi kon fof naata aljanna ko tawde ɗiɗo ɓuri mettude wadde ko ɗi ɓura accede ko ɗi ɓuri so janti ɗiɗo tun o acci ko heddi kon o wolali ton fi julugol farilla o wolal ton fi ittugol zakka o wolal ton fi hajjugol pay ɗiɗo no anda goɗɗo wona julɗo ko ma waɗa ɗi kono julɓe ɓen ko tawata timmina julɗo yagal neɗɗo on cuɗema ka nder dina makko ɓattinamo e Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗiɗa ɗi mettuɗi wadde ɗo ɗi tawata e nder temedere fof ko tawati wadde ɗo so janti ɗiɗo idan ari e maako jonilaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema horugol ngol fuu ko ɓuri moƴƴude si sumaye feƴƴi ko ndu lewru Allah wi'etendu jombente ɓe maaki juulugol ngol fuu ko ɓuri moƴƴude si feƴƴi julɗe farilla ɗen jowi ko juulugol jemma julɗe ɗen fof ko ɓuri moƴƴude si feƴƴi julɗe farilla ɗen jowi ala julde moƴƴude hewti julde nde juuluɗa hakkunde julde geeƴe e peeral fajiri gila ka salminɗa geeƴe haa fajiri feere nde hakkunde ɗo ammara julde nde juulata si feƴƴi farillaji ɗin tawa hinde moƴƴi ɓuri o waktu ɗo ko o sa'a ɗo ɓuri moƴƴude julgol saaji ɗin fof ɗon imamu nawawi rahimahullahu o wi woni e ngol konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɗo ko faaminta e wondema naafugol neɗɗo on jemma no mari baraji no moƴƴi ɓuri naafugol ñalorma idan ariya ma ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alaykum bi qiyami lleyli fa innahu da'abu salihina qablakum wa qurbatun ila allahi ta'ala wa manhatun anil ismi wa takfiru lissayi'at wa matradatun lidda'i anil jasadi ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonande en ene mofte ɗen fuu ɓe maaki mi yamiri on juulugol jemma alaykum bi qiyami lleyli mi yamiri on juulugol jemma sabu juulugol jemmangol ko da'bu salihin ɗum ɗo woni jikku moƴƴuɓe ɓen atti ɓen ka hoore leydi ɗo gila adama alayhi salam haa hewti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haa hewti en ka wonɗen ɗo hannde ɗum ɗo ko jikku yimɓe moƴƴuɓe attiɓe ɓen ni jeeyaka e jikkuji yimɓe moƴƴuɓe ɓen accugol julgol jemma ɓe maaki ɗin mum ɗum ko ɓattinayi ɗum on faade e Allah subhanahu wa ta'ala andi no ari hadisul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala wi jiyaaɗo an on gollaali gollal welay ngallan hewti ko mi farli kon e hoore makko amala ko waɗata tawana weltina Allah hewti julugol wakkatuji ɗin jowi hewti horugol sumaye hewti hajjugol e ittugol zakka dewe ɗen fuu ko ɗiɗo ɓurani Allah o wi kono noon jiyaaɗo an on seerata bima ana o accata himo ɓattoran mi naafiilo haa mi yiɗamo si mi yiɗimo mi wona nanɗe makko ɗen mi wona giiɗe makko ɗen mi wona juuɗe makko ɗen mi wona koyɗe makko ɗen bimana si tawi neɗɗo on duumike e waggol naafiilo yahay haa tawa hande kadi o yiɗata nande sina ko Allah yiɗi o yiɗata yi'ude sina ko Allah yiɗi o naɓata jungo makko ngon sina ka Allah yiɗi o waɗɗata ko koyɗe makko ɗen wiya sina ka Allah yiɗi ko jonne ma ngal ɓural ɗon ko ɓattinama e Allah haa heɓal ngal gebal ɗon ko hebbingol naafiilo e ɗin naafiilooji alaa ko ɓuri moƴƴude majji hewti juulugol jemma ɓe maaki juulugol jemma ngol ko jikku attiɓe ɓen ko ɓattinayi ɗum on faade Allah subhanahu wa ta'ala ko montayi ɗum kadi bakkatu si neɗɗo no rondi dongal bakkatu
no jeya e ko wallata mo haadi hoɓɓiteeɗi itte hebbingol makko juulugol ngol. Innal hasanati yudhibuna sayyi'at. So a waɗi moƴƴi ɗin moƴƴuɗin itte e bonɗi ɗin. Idan juulugol maɗa jemma no jeya e ko watta ha Allah subhanahu wa ta'ala montane bakkatuji maɗa ɗin. ɓe maaki ko hoɓɓitay ɗum kadi bonɗi ɗin ko raɗoto ɗum ñaw e ɓandu neɗɗo on. ɓe yamiri juulugol jemma ɓe holle wondema ɗiɗo fof no nder ton. ɗum ɗo fof ɓe wowlaali ɗo taw fi baraji ko neɗɗo on hendoto ko nafoore adna yankore nde marɗa e juulugol ma jemma ngol ɓe maaki ɗo. si a juuli jemma a ñentini moƴƴuɓe attiɓema ɓen. si a juuli jemma a waɗi ko ɓattinayma e Allah subhanahu wa ta'ala. si a juuli jemma a waɗi ko montanayma bakkatuji maɗa ɗin. so a juuli jemma a waɗi ko ittata ñaw e ɓandu maɗa ndu. idan ɗum ɗo ko nafoore adna yankore fi baraji wolaka taw no anda baji ɗin kan ɗum non tabiti. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma oɗo himo sifano en o wi kana ar-rajulu fi hayati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idha ra'a ru'ya qassaha ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fatamannaytu an ara ru'ya aqussuha ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kuntu ghulaman shaban azban وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي متوية على كتي البئر وإذا لها قرنان كقرن البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقيهما ملك فقال لي لم ترأ فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل أخرجه البخاري. عبد الله بن عمر وي فيون غورد النلا صلى الله عليه وسلم هذه غرق كلا هيد دو كويدول شو أرينو سبكا وصفانت النلا صلى الله عليه وسلم nelaaɗo yeetoomo fira koyɗol makko ngol o wii haa kanko abdoullahi hari ko paykum o yeli kanko kadi ebba harahimo hoyɗayno ara o yeeto nelaaɗo o wii kanko abdoullahi hari ko o suka silbateeri jo ko ka juulirde o waalata ñande goo o hoyɗi koyɗol ko o yeli kon o hoyɗi wondema malaa'ikaaɓe ɗiɗo no ari ƴettimo ɓe yaadi e makko haa ka yiite o hayni ka yiite to yimɓe ɓe o anndi yimɓe ɓe o anndi o hayni nder to o wi ɓay ɓe addimo haa ɓe fokkitinimo ka yiite tawi himo moolo Allah ka koyɗol ɗon mo inna Allah mi torkimo dandangeeɗo yiide mo moolo Allah yiide ngen ka koyɗol makko malaa'ika jo goɗɗo goo fotti e maɓɓe wi kota a hulu ɓay o fini suba o yahi ka jaaja makko Hafsa sonnajo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o sifani Hafsa koyɗol makko ngol nene Hafsa radiyallahu anha sifani nelaaɗo ko paykon kum hoyɗi ari yeetimo kon nelaaɗo maaki ɗi konguɗi ɗo ɓe maaki ni'ma rajulu abdullahi law kana yusalli bil layl abdullahi oɗo moƴƴi gorko si tawa himo juulayno jemma so tawi hara himo juulayno jemma moƴƴi oɗo gorko simo juulayno jemma ko ɗum ɗo ɓe fiiri koyɗol makko ngol idan oɗo ceernojo wiyeteɗo salim fa kana abdullahi ba'da dhalika la yanamu min al-layli illa qalila gila nden ñande ka abdullahi nannongol konngol nelaaɗo ɗo ni'ma ar-rajulu abdullahi law kana yusalli bil layl gila nden ñande o ɗanata ko hande kadi gurdam makko ɗam fof o ɗanaki jemma sina seeɗa o walani juulude imam al-qurtubi o wi fa hasala li abdullahi min dhalika tanbihun anna qiyam al-layl mimma yuttaqa bihi an-nar wa dunuwi minha abdullahi ibn umar heɓi faamu e nder ko yewta ɗo bi maana e nder koyɗol makko ngol e ko nelaaɗo firi kon o faami nder ɗon jaka juulugol jemma no jeeya e ko neɗɗo rentorta e yiite ko neɗɗo rentorta e ɓattagol ngeɗo yiite
ko ɗum waɗi gila nden ñande kanko abdullahi o accaali juulugol jemma. Nelaaɗo maako sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alqur'ana o ɗo e ka korka suumaye ka horuɗen ɗi ɗiɗi no tefana neɗɗo yawmal qiyama ka ɓuri mapaade. Neɗɗo arya yawmal qiyama ka ɓuri mapaade ɗon ɗo ye a humoyaade nokkugo fiya heɓu tefooɓe hino tefooɓen. Nelaaɗo maaki alqur'ana e korka tefana jommum. Korka kan aroye nanga jungo maɗa ngon ka ɓurɗa mapaade ka hulɗa naɓeede yiite ɗon. Korka ka wiya Allah accan o mi haɗuno o ñaamugol e yargol ñalorma sabu maɗa. Alqur'ana on ara inna Allah torki ma accan o mi haɗuno o ɗanagol jemma o waleno nafirde la. Idan ko ɓeeɗo woni tefooɓe ɓe nelaaɗo jaɓi hi ko tefooɓe siɗa faala humaade fii heɓugol tefanowoma yawmal qiyama hummo e ɗiɗo, hummo e horugol suumaye, hummo e juulirgol alqur'ana on jemma, ɗiɗo tefanote yawmal qiyama. Amma neɗɗo ñaamo yara mo a anda kon woni alhaali mum, kanko tigi o anda alhaali makko on, a anda so o malay, o anda so malay, so a humike o on fof haldi ko on gooto ha yawmal qiyama. So tawi ɗa mari hakkille a wattanayla moƴƴe, par ce que ko en gooto ha yawmal qiyama, kala ka yaaɗa humagol ko ɗum woni konngol maɓɓe ngol. Ko en gooto ha yawmal qiyama, ha yeeso Allah. Andi ko ha yeeso Allah wonɗon gooto ton hewti ɗon mo kala e golle mum. Idan mo kala wakkato ngal ɓuri nden ñande. Siɗa moƴƴinno amali, si a bonnuno a perdi, goɗɗo dantaɗo goɗɗo. قل قولي هذا واستغفر لكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أيها المسلمون، اعلموا أن قيام الليل عسير على الخلق إلا على من وفقه الله جل وعلا. ومن أسباب ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل، فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وإذا أردت أن تتخلص منه ويحميك الله من شره إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، كما روى البخاري. يتي الله سبحانه وتعالى waɗɗo en julɓe e wawata no wadde hoore men ɗum sina ɓay Allah yiɗi waɗi ɗum. Seedanomo kanko Allah ngotan kaako makko ngun toromo e juule nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɓeyngure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen hisnaɓe. Ko onon julɓe anden haray ngal ɗo dewal wi'etengal juulugol jemma, dewal welsinangal e zamanuji ɗin fof o zamanu meɗen ɗo ɓuri. Ngal ɗo dewal ko sattungal e hoore tagore nden gila law, si sartanino aramɓe ɓen itti sikke men en sakkitiɓe. No jeeya non e ko waɗi haa ngal ɗo dewal satti e hoore tagore nden, tawde seytane no andi ɗo ko malore neɗɗo woni ɗo. Seytane kadi kala ka malore bani adama o woni koko o wino kon: la aqudanna lahum sirataka mustaqim. Mi jooɗantoɓe ka laawol peewal. Kala ka neɗɗo heɓata baraji o aminte o ronkinema o rewa ngantoji ɗin fof o addante fiya acci wagnal ngal dewal. Idan nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe humpiti e wondema no jeeya e ko watta ha neɗɗo waalo ɗaano tawa finata few, finanta dewal. Si neɗɗo on waalike ɓe maaki seytane, si tawi goɗɗo kala e moɗon ɗaanike, seytane aray fiɓa piɓe tati ka hoƴƴudu makko. Finde kala o waɗanima ɗum jemma wi juutungi,
o innama yaɗano nde maƴƴuɗa fuɗɗa immade o innama siwa waalo gokkum nde maƴƴuɗa o innama siwa waalo gokkum ko ni o puyɗinirema ha laawol idan ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum woni lekki ɗum ɗo ko hunde nde Allah muuyi waɗay ko ma nde waɗa hunde watta ha seytane ronka fiɓude ɗen piɓe ɗon ko hoɓɓudu maɗa joni noon ko watta ha ɗen ɗon ronke ma lorrude tawa a immoto waɗa dewal seɗa faala wadde dewal ma immoɗa yaha e haaju ma goɗɗo gos tawiɗa faala ɗum ko gollitirgol ko nelaɗo maako on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si a fini a jantike inde Allah subhanahu wa ta'ala siko Allahu akbar wiɗa siko subhanallah siko la ilaha illallah si a jantike inde Allah hay siko nde wotere finde goo haray firtike si a fini e nder jemma ma on tuma fof finuɗa a jantike inde Allah hay sa maƴƴito wiɗa la ilaha illallah balno moƴƴi ƴettugol oɗo maako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe maaki ɗon mo fini jemma man ta'ara min al-layl fa qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu ala kulli shay'in qadir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ɓe maaki si goɗɗo fini wowli ɗi konguɗi ɗo si o toriki Allah Allah jaabinayi si o juuli julde ne ƴettata idan so a wowini ke mettafi idan mo fini jemma o jantike Allah ɓe maaki si a jantike Allah finde goo firtoto si a wakkilike a forsi ha a yalti a salligike sabu salligagol maangol finde ndeya kadi firto si a forsi ha a heɓi haysi ko darɗe ɗiɗi ndeya finde kadi firto ko lekki kin fof ni lekki a laata seytane fiɓu ka hoƴƴuduma saɗaniki lekki a lawata o amine immagol jemma ma on ha immoɗa bimbe ko a perduɗo jonnon lekki kin ko ya a immo jantoɗa Allah subhanahu wa ta'ala finde goo iwa wakkiloɗa yaha salligoɗa finde goo iwa wakkiloɗa juula haysi ko darɗi ɗiɗi ndeya finde kadi iwa ɓe maaki sa waɗi ɗiɗo tati hande kadi a finay bimbi tawaɗa jogii softende ko wiyete ngamele ko fof no yalte ɓanndu maɗa amma se a ronki wadde ɗum a waaloto ɗanɗa jemma ma on fof ha weeta immoɗa tawa hiɗa aami hiɗa ronki hiɗa gongi hiɗa soƴƴo a inna meeɗa ɗanade ha han tawa kala ko wiɗa nangani satti idan no jeeya e ko danda e makon e seytane wono imam Bukhari fillori noon janngugol ma ayatal kursi so a waalike ka mbaldi maɗa so a weƴƴiti a waalike janga ayatal kursi ha aya on timmatis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mo laɓɓinike bi mana mo salligike ha moƴƴi o waalike o jangi ayatal kursi seerata no wondi e makko mono aynamo immorde ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah immine malaikaje ko ara aynima ha weta sabu janngugol ma o aya ɗo so a waalike kon noon ko so a jangi so tawi ko miijagol mo ma no janga no toƴƴen ɗano gokkum janga gokkum nasiga ɗum de ko ya a jangu jande timmude tisara hakke ma kon na jangude kon kadi hara anniye kadi no e muɗum wa min asbabil muyassirati li qiyam al-layl عدم الإكثار من الأكل والشرب كان بعض الشيوخ يقف على المائدة ويقول معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا نجيا سبوجي باو أومو جنتدن دو نجيا سبوجي نيوي ناي دي نيدو واوغول إماغول جمّا أنغال نياموغول ها فئنتنا سوالو so onti ñaami ha reedu ndun ngadi yari ha reedu ndun ngadi walike ko findinta mo satte be wi yoga e cernobe ne'aybe be daratono ka ñaamete don be inna suka be heeko onon pay ko fuddi ko diina wata o ñaamu duddino wata o yar duddino daano don duddino perdon sanga maayo don yani nin son sanga maayo don no jeya e mudum ta ontin tampirin bandu mudum dum gollewi pandi gollu ko neɗɗo gollata kon gollir no neɗɗo gollirta no wodi gollayɓe ɓe tawat nano neɗɗo gollirta ɓe gollirta madama tun ndu ɓandu wana kamɓe moƴƴini ndu si boni na kamɓe wattata ɓe suɓata ko ɓe ƴetta ɓe suɓata no ɓe ƴettita si dongal ngal masin ƴettata goɗɗo ƴetti ɗum andi ko a woni warde hoorema bonnana hoorema kadi
idan neɗɗo yo ndaaru o anda ko neɗɗo o golla ko neɗɗo gollata kon o gollira no neɗɗo gollirta non hara o tampinaali hoore makko ñallal makko ngal haa feƴƴita no jeya e muɗum uytugol faggagol bakkatu no ñallal ngal so tawi onti ko yi wo ndaare ko señƴi wo o jentoto ko fuɗɗa o kanko gentoto kan ɗon haala ka fokkita wo o yahay fontuɗo jungo wo o nangay oɗo e julgol jema siwa ko waɗi bakkatuji makko ɗin no ɗuɗi noppi ɗin no faggitade gite ɗen no faggitade hunduko no faggitade juɗɗe no faggitade sa a moɓidiri ɗi bakkatuji ɗo fof a yahi a waali gaɗani ka wata immade idan no jeeya e ko wallay ma kon ha wawa immade uytugol faggagol ma bakkat ñolorma no jeeya e muɗum e sifi wondema oɗo gorko wiyeteɗo Alhasan Albasri gorko go arno ka makko wulliti o wi min mi aray hara miɗo wondi e anni e immagol jemma mi hebla ndiyan ɗam mi salligota ɗam mi joƴƴina moggo am fiitunta mi amra ɓoygol ndiyam mi waalo kono mi wawata immade Alhasan Albasri wimo ko bakkatuji ma ɗin haɓɓuma bakkatuji ma ɗin haɗuma wawgol immade idan no jeeya e muɗum oɗo neɗɗo rentagol e tuñugol yimɓe ɓen o rento e ñamugol ko harmi o rento e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala o eto ɓernde makko nden o itta e muɗum koto e konnaago wonande yimɓe ɓen añangol yimɓe ɓen e añugol yimɓe ɓen so tawi mara sabu haɗa ko lorra si tawi no woodi sabu ko waɗi ha añuɗa neɗɗo on tawi sabu on ko sabu mo islamu jaɓi e añumo fimo en laala kono añugol tun neɗɗo fina on siɓɓe añugol tun fihi mo kaani añugol tun fina nokku goto hotirton añugol mo tun ɗum ko bakkatu adana ma an añuɗo julɗo ko yiɗirta ko fi Allah mana ko julɗo yiɗirta hunde ko ɓay Allah no yiɗi nde si Allah no yiɗi hunde hay si ala haaju e mayre an hay sa tan inaki nafo e mayre yiɗi nde ɓay Allah no yiɗi si Allah añi hunde hay si ko nde woni sabu gurdam maɗan añude fannin a hewtali ɗo haray ko wiɗa ko a julɗo kon ko haala neɗɗo on ko ma o yiɗira fi Allah o añira fi Allah aña fi Allah no añi yiɗira fi Allah no yiɗi idan añugol tun goɗɗo ni tun monanomo ni tun añanama kadi moƴƴere ni tun ɗum ko toña molanaɗe noon so tawi hiɗa mari ɗum e to ha itta ɗum fiw añir neɗɗo sabu haɗa sabu on kadi ko islamu dagini añirmo fi muɗum so wona ɗum tefta no jeeya e muɗum ko wallata neɗɗo on etagol heɓa kulol Allah ñiiɓugol ka ɓernde uyta kadi tama o gurdan ɗan si neɗɗo yehi ha heɓi capanɗe joyi o heɓi capanɗe jeego o heɓi capanɗe jeɗɗi ha hande mo prépari fi gurdam naafi laakara o prépari oɗo haray ko kaɗan o yata wadde ko moƴƴi moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen no jeeyano e jikkuji maɓɓe heewɓe maɓɓe heɓi no 40 ko ɗo ɓe ñobbata danki maɓɓe kimɓe ɓaha enen ko si on tin heɓi 50 ma jeego ɗaɓɓane buutuwi kelɗugi ka waalo heɓano ɗanora idan mokko banani wa'ata waɗi ka foftuɗen toon no woɗɗi ko won ton ko kadi no tiiɗi haray neɗɗo julɗon piiji ɗin fof si a waɗayɗi a heɓloto ngal ɗo dewal ngal no jeeya e ella ɓurɗo mawde hande on ko weltude muɗum ko waɗi so tawi ka hakkunde marta ɗo ñalleten soɓide yaha jemma on fof kadi a weddotata e Allah hay miniti gooto ko honde ma an Allah honirto jemma ma on fof hiɗaɗani ñalla ngal fof ɗa sonkida e yimɓe an e Allah ko honɗuma gollodi ton a juulay ɗo julde nde wattantake yila moƴƴere ho wer koye wonɗa wadde koy ko ɓuri heewde kon sinamo Allah yoma ko fi intérêt ko a waɗay fii goɗɗum go yo waɗoy ma fiita goɗɗum go waɗoy siko siga ɗum ɗon ande nafi baraji nafi Allah weltonɗa wadde ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك عدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا
اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شر كل ذي شر اللهم اكفنا شر كل ذي شر برحمتك يا الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lawol kisal ko lawol peewal e ɓantal.